1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A sad dame. Morate osjetiti ritam. Imati stav. Ma hajde! Opet si promašala korak. Ne, ne i ne. Ovo izgleda kao sad za početnike. Jeste li zaboravili koliko je ovaj studio značajan? Idemo, otiđite. Uz ovakav stav ne morate se više ni vraćati. To je trošenje vremena i za vas i za mene. Pogotovo za mene. Branko, stoj! Moram kratko razgovarati s tobom. Da li ti dobro čuješ? Da. Zašto onda ne možeš pratiti upute? Ni riječi. Hajde, odlazi. Zapravo nestani ako je moguće. Ne budi tako oštar. On je dobar plesač. Budi realan, Pablo. Braniš lutku od drveta. To je zato što se tebi sve vrti oko tehnike, a ne oko osjećaja. Nije istina. Ako osjećaj zna tehniku. Dečki, molim vas. Vi se uvijek svađate, zar ne? Antonio! Moram vam reći nešto jako važno. Napuštam školu. Ti što? Nemojte se ni truditi, već sam odlučio. Dok sam ovdje, unutar ova 4 zida, ne mogu raditi ono što zbilja želim. Tražiti nove talente i propuštam prilike koje iz toga mogu proizaći. Iako znam da je ovdje divno. Naravno, razumijemo. Ali, ko će biti direktor studija? Ja ću postaviti novog direktora, naravno. Odlična ideja, nekoga tko je sličan direktoru kojeg smo imali do sad. Da bude kao ti, netko tko je onako zbilja fokusiran, talentiran. I mora biti nevjerojatno zgodan, ali i netko tko je navikao biti vrlo pristojan. Da, i kreativan. Naravno, i kreativan isto. Osoba koja je u svakom slučaju prekrasna osoba. Pa naravno. I baš zato novi direktor si ti, Pablo. Opa. Ja? Slušaj.